Mwiriwe neza, ikaze nanone kuri Easter Crochet. Uyu munsi tugiye kwiga kuboha inyabumwe. Turi bwige kuboha inyabumwe mu buryo bubiri butandukanye. Turakoresha ubudodo, koroshi ndetse n'umukasi. Tugiye guhera ku bwoko bwa mbere bw'inyabumwe, aho turi bubohe ino ryose. Turatangira dukora ipfundo gutya, kirimo koroshi, ubundi dufata ubudodo. Iyo ufata ubudodo urabufata ku buryo buba bwireze, noneho utu dutoki tubiri tugafata hano ku ipfundo, akandi kaboko ukoresha kagafata koroshi, ubundi gatangira kuboha icyo twita amano cyangwa mu ndimi z'amahanga chain. Kariya kantu kuri koroshi kagufasha gufata ubudodo, ugafata ubudodo uhita ubukurura, ugakora ino rya mbere, ugakomeza. Aya mano dukora niyo aduhesha kuboha. Ushobora gufata ubudodo kuri nkweretse bwa mbere cyangwa gutya, biterwa n'ibikoroheye, bituma ubudodo butaba burigetse ku buryo utabasha kuboha neza. Warangiza ugakora amano. Turakora amano 15. Ushobora no gukora arenze, ariko turakora 15 kugira ngo turebe neza uko iyi mboho y'inyabumwe ikorwa. Kano ka mbere ntabwo tukaboha, turaboha aka kabiri, ubundi tubohe gutyo. Tujya dufata koroshi twinjize mwino, dukurure ubudodo tubusohora, twongere dufate ubudodo tubusohore gutyo. Iyi niyo mboho bita imboho y'inyabumwe. Urafata koroshi winjize mwino, fata ubudodo ukurure mwino gutyo, ugire ubudodo bubiri kuri koroshi, nurangiza ukurure ubudodo usohore. Komeza. Nkwibutsa ko nimba ari ubwa mbere utangiye kuboha, jya wibuka kubara amano. Niyo mpamvu twatangije amano makeya kugira ngo ubashe kuyabara, noneho ibyo uri kuboha ntibize kuba bihengamye. Uraboha ku buryo utagira ino na rimwe usimbuka cyangwa wibagirwa kuboha. Ubwoko bwa mbere rero ni inyabumwe dufata. Urabona aho ngaho hari utudodo tubiri kuri iryo no, turatuboha twombi. Turashyira koroshi muri utwo tudodo twombi, dukurura ubudodo, tugire tubiri nanone kuri koroshi, duhite dukurura ubudodo tudusohore. Ubwo ni ubwoko bwa mbere bwo kuboha inyabumwe. Biroroshye cyane rwose. Turakomeza tubohe inyabumwe gutyo. Biroroshye rwose, n'umuntu utangiye kuboha bwa mbere yabishobora. Iyo ushoje ukora ino rimwe, ugahindukiza ibyo uri kuboha, ubundi ugahera ku ino rya mbere, ugakomeza uko wabohaga inyabumwe. Turakomeza n'inyabumwe dufata indodo zose ziri ku ino, ubundi
tuzibohe gutyo. Biroroshye cyane, icyo ukora ni ugufata koroshi, ugafata ubudodo, ugatangira ukaboha, ukareba uko muri videwo turi kubigenza nawe ukabyigana, kandi biroroshye rwose wabishobora. Ugakomeza ubohe inyabumwe gutyo. Icyo navuga kindi, ntukibagirwe ko nurangiza ugeze ku ino rya nyuma ugomba gukora ino rimwe, noneho ukatangira ku ino rya mbere ugakomeza ukaboha inyabumwe, noneho ugakomeza nanone ukamenya amano wakoze niba ari 15, ugakomeza ukayaboha gutyo uko ari 15 utagize ino na rimwe utaruka. Iyo utatarutse ino na rimwe bigufasha ko akantu uri kuboha kaguma karinganiye kataberamye cyangwa ngo kabe gahengamye. Yego, kandi ikindi nakubwira ni uko ukomeza uboha niko umenyera gufata koroshi, niko umenyera kuboha, ni nako umenyera kuboha wihuta, ku buryo ikintu cyose wakwiga bikorohera kukiga kuko uba waramenyereye gufata koroshi. Iyo mboho ni inyabumwe, iroroshye rwose, umuntu wese yayimenya, yaba utangiye n'uwaboshye kera akaba atakibyibuka. Tugiye kuboha ubundi bwoko bw'inyabumwe, turakoresha n'ubundi ubudodo, dukoreshe koroshi, dukoreshe n'umukasi. Turatangira dukora ipfundo, ushobora gukora ipfundo gutya, cyangwa se ukarikora gutya, biterwa n'ibikoroheye. Ubundi turaboha amano 15.
amano 15 turayashoje. Ino rya mbere ntabwo turiboha, turahera ku rya kabiri dukore inyabumwe gutya, kuri ndino gutyo, uragera ku ino rya nyuma ufite amano 18. Komeza ubohe inyawo mpaka ugeze ku ino rya nyuma. Ahangaha tugeze ku ino rya nyuma rya 14, turakora ino rimwe duhindukire, nuko kameza ko turi kuboha. Noneho tugiye kujya tuboha akadodo k'inyuma gusa. Utubudodo tubukurure, duhite dukurura byose dufite kuri koroshi, nuko tukaboha. Ufata koroshi winjize mu kadodo k'inyuma, kuri uru budodo, ubundi ukurure ubudodo usohore ku budodo bwose ufite kuri koroshi, cyangwa ku mano yose ufite kuri koroshi. Urakomeza ubohe inyabumwe mpaka ugeze ku ino rya nyuma. Urabona ko n'ubwo bwoko bwo kuboha inyabumwe nabwo bworoshye. Urakomeza ubohe inyabumwe, mbibutsa ko uko ukomeza kuboha niko ubimenya, niko umenya kuboha akantu karinganiye, ni nako umenya kwihuta, ni nako umenyera gufata koroshi n'ubudodo. Rero ntugakora akantu kamwe ngo uhite urambirwa, cyangwa ubohe rimwe uhite urambirwa, ahubwo urakomeza mpaka ubimenye, mpaka ubashije no kwihuta. Ubwoko bw'iyi nyabumwe ndabibutsa ko ufata, ureba ku ino hariho utudodo tubiri, ak'imbere n'ak'inyuma, wifatira akadodo k'inyuma gusa, ugafata koroshi ukayishyira mu kadodo k'inyuma, ugakurura ubudodo, ukongera ugafata ubudodo ugahita ukuramo amano ufite kuri koroshi. Koroshi ukinjiza mu budodo, ugakurura ubudodo, ukaba ufite utuntu tubiri kuri koroshi, ugafata ubudodo ukadusohora twose. Ubwoko bw'inyabumwe twaboshye bwa mbere n'ubu bwoko urabona ko bitandukanye bwose. Nimba wenda ushaka kuboha ikintu runaka, wahitamo ubwoko ushaka ubwo ari bwo bwose.